Domingos buntag mga kasap. Kamusta inyong adlaw rong Domingo ha? Adto na putag merkado karon no para mutan-aw tag daghang tao. Aos te. Mutan-aw tag atong inuntang lutuon na pod para sa usa ka semana natong budget. Way lain kundi inunan lang yapon. Umot kung sa kaisda ato mapalit pero tanahon na lang nato niya ato. Tanahon po nato ang ilang giingong ECQ kung unsa kadaghan o unsa kagamay kanihit nga tawo dito sa ilang merkado. So tanaw ko ng merkado ha pero mina maghuot ambot ka karon. So sa tamulakaw kung kisa to'y ganahan mo soon, tara dungan ni ko rin nyo. Mayong buntag mga kasap. Kamusta kadunahan, kamusta kung tanan. Wajib mabot sa kanila to. Di ba dati kuwang na muta. So katong gustong suon, so alam nyo. Katong mga may edad na, ayaw ang tamog palagi. Kaya basi mapas mo ta. Tara boy. Could you be the one? 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 Could
Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? And I wanna, could you be the one? Could you be the one? Abot na ta, naratong na pamalit. Magluto na taron. Maayong Sabado, Domingos buntag mga kasap. Sunana po tay tulingan, no? Tulingan ato na po ning ipaksiw karon, una na to. Ato na po ni himo ang pangusa ka Domingo na tong budget. So kanang ulo ato nang sabawon.
Ununan ta ng sobra. Tura para sa sabaw. Napoy dahon, mga sagbot-sagbot, napoy gamay suka. Mao ni atong sibuyas. Ahos o luya. Naabot ay gamay sili. Ug nara atong sobra atong nagi semana. Dili kayo madugmok. So, subda na rin na to. Nani Dres Manila no, dili gid kayo kita sa labas. Puho na lang probinsya. So, ito na no, processor na to ng atong tulingan no. Ano siya? Dali ay. Run. Ug narang atong sili ay. Tran. Siyempre, nata electric pan. Sarap. Daghan ba ini? Sa 2, 5. Ay ninyog sun na ha kay kini duwa ra ni. Sige nyo rin sunon mga amigo ko. Sining tangtangan sa pungango. Sa sarap. Suka. Ay taon yung suna. What? Labi lagi sa mga batang tanaw. Hangpod. Tangan ito gagmayng suka. Di paningot ko. Ganyan sila pag kaong kag siri, di kong tamin na magtubig para dili masamot ang hang. So atong payan. So sunod itong buhaton ay ang pagsabaw. Gimingaw lang ko. What? Gimingaw lang ko, mong naluha ko. I miss you mga palangga. Magsabaw ko niya araw. Lami aman. Bye-bye. Magluto sa tagtiwas. Ano nino itong paksing tulingan mga kasap. So luto na, nagpapal na. Ito
na ning ibabaw ang atong sobra ato nagisimana. So nasubrahan jud ta, maabot jud ni siya Lunes. Up. Ara. Ya ka lang. Kalami sunod na to atong sabawonon.